روش باش تماشاوان هیجان دلال کامرا گلک دهجه اداره بکن جبر جه نخوشم لسر مجارا پرتوکا چند تشتا دخوازم در ببرم پرتوکین کردی حتانی بریا به چند سالا دناوا روشکی گلکی خراب دبون دواره بلاف کرنه ده آستنگین پر مزن هبون به طیبت لباکر پر زده نداتنا بلاف کرن جبر پرتوخانه نبون دوری وانا بلاف بکر نبون چالاکیین ویجهی گلکی کم بون جبر روشا ترکیه بگوما دوا سالی داوید روش هولی رابو او تشتکی گلکی باش بو به طیبت جبوی نویسکارین کرد جبو شانخانه کردی ایدی بازارکی پرتوکین کردی چه بو حتی نهینگی ما گلک زحمتی کشان راستی ما بخواجی گلک پرتوک ما دکرین ما تانی نویره لا اوروپا ما دخواست بلاف بکن هنگی ما شوپک جیوه کربو بناوی کردواری لی نمشی و دمه پر زیده ندات نکرین چند جوانین که دکرین جی ندکاریه تیره ندکر کم کاربن خواه کاری خواه بردوام بکن لی دوا سالی داوید وکی من گوت لباکر پرتوک بهتر تینه بلاف کرن لی لگوری دیتنا من اف بلاف بونا پرتوکا دبکو هندکی سود دده و شانخانه لی چه قاسی اف دگهیجی نویسکار از ویا نزانم نویسکار وینا دزانم انجام نوی چه قاس دگن نویسکار جه پرتوکیم خواست سوده که وردگرن آن ورناگرن از هیویدارم ددمه پشت از لسر ویا بنویسکاری مراجی هف پیوینا چه بکم دا کوفه روشه بهتر زلال بکن آریشه نابرا نویسکار و شانخانه هرتم هیا لبلد مثلا بازاری داد مثلا فروتنا پرتوکاندا و سوداویش بو نویسکار ده اف سیستم چاوا دمشی از پرزیده نزانم راستی ایدی نها و شانخانه پر پرتوکا جی چاپ دکن از بارم اوجی تنگاوی دکشن گلک آلیه دا لی مجارا من یاکو من اف ویدیو خواست آماده بکم جهمیا بهتر وکی خوندوانه کی آنجی خوندکاره کی نویساندنا کردی پرتوکین کردی مجار اوه کو پرتوک کسی پرتوکا چاپ دکن هم و شانخانه و نویسکاری که تخوازم پرتوکی خود بلاو بکن یعنی هر نویسکار بلاو ناکی پیمانه که وی به و شانخانه رهه کاری خوشی ناینه تنه چند حبا وکی دیاری لگل خود هلی دا بده ناس و دوستی خود مجارا من اوه که پرتوک ناگ هیجن خوندکار ناگ هیجن خوندوان ده سببی وینا هنه آن و شانخانه او آستا که دخوازن گهشت نیده و پرتوکا زود فروشن و پره که دخوازن به دست دخن و وی رنگی مسئله سر دگرن دچه یعنی و شانخانه ده آستا که و سادنه یا دو آجی برپرسیاریه که خو پر زیده ده کاری خود نه پروفیسیونل بونی که یعنی و شانخانه پر بسپور نینن دویواری ده دواری بلاف کرنه ده رکلام ده باسکی خود شکرنه ده پر زیده نه بسپور و زانه نه جوا هر دکا یک دو شانخانه کردی ده هیا جبر از بخوا هر پرتوکا کنو در دکت من نخونده باجی مدخواست از بدست بخم هم وکی آلیکاریش بو شانخانه همش بو نویسکار دوی نابری ده مگلک خوندن چی ایجار نها به برنامه خود شکریه که از بخوینم لیدما از خوازم بخوینم ایجار پرتوکی که از دخوازم پیدا ناکم همی رومانین کردی چیروکین کردی از دخوازم به یک جاره را بخوینم یا به یک جاره را یعنی نوا دمکی کنده از بخوینم او امکان هیم رو اگر به توی شدی و کاری دی و مجول نبید کاری دروش که ده پرتوکی که بخوینه نه پرتوکی فلسفه و پسیکولوژی و هزر و فکرن و ام بیجن جیرا دوباره کرن پیوسته سدما کو از دخوازم بخوینم شوازه و جوانه کرد ریک و ریباز نویساندنا
نویسکارê Kurd ez dixwazim hîn bibim û bêguman ji ber nivîsandina Kurdî pir herêmî jî tê nivîsîn gelek devera dixwazim wa devokên herêmî jî hîn bibim ev ne rewşekî neyê niye yani di zimanê Kurdî de herêmî nivîsîn ne tiştekî xirab e ji ber ew jî Kurdî ye ez bi xwe wekî şexs wêna pir xirab nabînim peyvên herêmî gotinên herêmî evana dikarin bibin semyan û milkê zimanê Kurdî bi giştî ji ber vê yekê ji bo vê jî ez dixwazim hemî pirtûkên Kurdî roman çîrok çîrvanok yên kevin yên nû yên nûjen yên tên amadekirin yên nû derketî hemiya bixwin ji ber ez jî dixwazim binivîsim dema ez dixwazim binivîsim jî nivîsandinê min hetanî niha di asta pexşana da şiroveya da û hindek çîroka da maye bes ez dixwazim binivîsim êdî ji bo ez binivîsim jî zimanê Kurdî ji min re pêwîst e yek ya di duwa gelek tişt hene di nivîsandinên Kurdî de di romanên Kurdî çîrokên Kurdî de bûyer em bêjin an jî derbirînên çandî yên herêma yên devera ku divê her Kurdek heya xwe jê hevî wekî derbirîn û danasîna erdê ya deverekê ya çiyayekî deştekê geliyekî an jî çanda gundekî herçend ez bixwe li hemî parçeyê Kurdistanê gerhabim jî wekî Kurdekî pêwîstiyam heye ku ez yayekê wêjeya Kurdî hîn bibim ya di duwa zimanê Kurdî hîn bibim ya siya jî çand kevneşop û tiştên kurdewarî hîn bibim herçend di wêjeyê de bi taybet di romanê de ew çand danasîna wê pir hesan nebêjî ew kevneşopa wê deverê dîse jî ez hêvî dikim ku di romanên Kurdî de ez wêna bi dest bixim karibim wêna hîn bibim ji bo vê yekê weşanxaneyên Kurd û nivîskarên ku pirtûkê xwe belav dikin dixwazim pirtûkê xwe belav bikin firotin dibe bi çawa dibe bi belav bê ez dixwazim ku vana ji vana re veya bêjim ev rewş divê bê guhertin yanî pirtûk divê bigine xwendevana ez bixwe eger mînak ez bêjim deh pirtûkên Helîm Yûsuf il-Cem me hebin dema mêvanekî min hat ez karim bixwe diyarî jî bidim wa min pirtûk piranî bi dest xistin yanî gelek nivîskarên Kurd li cem me hene rastî di dema xwe de min girtibûn lê ê kêm jî pirin yên nû derketî nînin û geleke kevin jî hîna dest min de nînin gelek pirtûkê min demekî hûn dabûn ji ber vê yekê ez hêvî dikim yanî dema pirtûkek derket tenê di Facebookê de reklamayê kirin têrê nakî danasîna pirtûkê jî ez pir giring nabînim yanî pirtûk de navaroka wêna te ji millet re gotiya pir sûda wêna nîne ew pirtûk divê bige jê destê hindeka divê bige destê me da em bixwînin rêkê firotinê rêkê kirînê li Tirkî pirtûkxane hene yanî standard her weşanxaneyek bi va pirtûkxana re kar dike dema pirtûkek derket pirtûkê xwe dişêne ê hat firotinê nehat firotin şûn ve dişêne erê lê ev nayê wateyê ku ev pirtûk digêj li xwendekar an jî xwendevana mînak li Ewropa navendekî bi vî rengî ji xwe tune ye devereke ku em bêjin em pirtûkên Kurdî tevgiştî bi dest bixin jê bikirin tune eger hebe jî û ez pê nehesiyabim ew jî ke ji bê reklamiyê tê yanî tê wê wateyê ew kesên va pirtûka difroşin heya wana ji medyayê û çapemeniyê tune hetanî reklamekî xwe baş nekirine eger bazarekî pirtûka heye pêwîstiya nivîskar bi wa pera heye pêwîstiya weşanxaneyê bi wa pera heye ji ber ku hemî bi pera dimeşe evê çaxê di firotinê de jî divê piçekî pêş de çûn hebe li Bakur şopeke Kurdî heye ya pirtûkên Kurdî evet serkeftinekî gelekî başa Kurd dikarin ji wê pirtûkê xwe bi dest bixin lê aynî rewş li Ewropa derbas nabe demekî wekî min gotî me difrot lê niha ew jî çû ez hêvîdarim di vî warî de weşanxane û nivîskarên Kurd êdî dest bi firotinekî ciddî bikin da herkes karibê bi dest bixe
سری ده گلک پرتوکی کو از دخوازم بدست بخم از نه نکارم پیدا بکم آن لترکی نبو شانخانه نکارم جور ببن بشینن آنجی لوی داره تونه نه جبروی آستنگی درده کبن لترکی دبن آن لکردستانی دبن لکی داره دبن بلا ببن پرتوکی کردی لهر دوری دوی کاربی راحت حسان بگیجه دسته خوندکاری کرد جاره کی دیتر سپاسیا خوشمو همون نویسکار و جوان کرد را دکم و جبو بطایبت جی او کسی که جبو ادبیات کردی پرتوک نویسی بن نه نویسی بن ده مدیا سوسیال ده دوی آن ده گلک مالپرین دیتر ده بجبو همیا سپاس دکم همان دمه دجبو وشانخانه کردیش دمک خوش